Yes, the cabinet secretaries. Mawaziri. Aria tene meta o mamenithita. Aria mebendera. Yes. Ni ando makoro me busy depending on the ministry you are handling. Na miumagare na oneko etigaine. Kule kitu analysis ya riri. And you were actually telling me about it. Egi mawasiri aria maumete ja wa bururi na the frequency. Yes. Yona actually utwirie cio rekereirio muthi ne kambuni yo twiria itagwo Tifa. Ni aria mekaga indo ta opinion polls and what have you. Yes. Riu ne kerekereirio muthi. Ne kunatwika ministry umagarite muno ja wa bururi. Yes. Itagwo Alfred Mutua, and deservedly so, because for the while Nyakore to Minister of Foreign Affairs. Yatana shoka guchenjio. Yes. Late last year. Yes. Waratorogwa tourism. Absolutely. Ucio ni watongoreti hari thabari cia nja wa bururi. And they show kerenu ni muneta bitu etagwo Moses Kuria. MK. Akenemu magarangu mwana ucio waitu. Ni aumangite nja wa bururi. Ni aumangite nja wa bururi gutuma athira. She is a minister edinorare wa what do you call this? Trade. Yes. Mazo ke mamu twara hadu nige ali kala ogu kwa youth. No bere ni araumagaraga kidogo. Salimvuria ni oromereire. Salimvuria nake ni wa mining. Yes. Ucio nake do, you know, when you looking at gemstones and what have you, markets ya gemstones muno ikoragwo overseas. Neja. And particularly Europe, Asia na murimo. Yes. Na minister wa mbeca. Waambia nake do no mo ucio agia kumagara no tumake. Not ucio agia uhuthu wa mi. It could be jeopardizing. Yes. Na Musalia Mudavadi. Of course, he's chief cabinet secretary. Ni mundu nake ukirio gikiro thirikari-ini. Na ni akiriga kuongererwo mamura ka keheo wiro wa foreign affairs. Yes. So by virtue of office ucio no nginya umagare. That one has to move around. Uri aria nao mateo kagirwo kana hii kwa mitumi gina kiria kingi. Matiuma nja wa guku. Yes. Kuratuika kuri matare mathi icero na rimwe nja wa bururi. Yes. Aisha jumwa maita maria thiete ni 2%. No igwe wa Alfred Mutua thiete 28%. Was create 18%. Aisha wa jumwa ri. Ni athumurangite guku. Ni rofia. Ni rofia. Mundu gimanyite ni rofia nake ri. Ni na humicha. Uyu wa health. Yes. Onake Kipchumba Murkomen ri. CS wa interior. That is barabara ri. Nake no rofia ini. Uyu wa interior ri. And understandably so, daumagarite. Kidiki. Kibugo-ini. Yes. Mena wa gizomo nake ri. Maita maria aumagarite nja wa bururi ni sufuri. Hatire. Kidiki not to understand it on the interior, even the word itself. Wendi wa kurora maundu guku. Yes. Tondu ngikirora na thiini wa research ni marauga riu guoka riu waika ikuruka ri kuria tuka riu minister nake otongoreti hari kumagara iguceranga counties riu guku bururi-ini. Kidiki ni otongoretie. So that is where his effectiveness is coming in. Yes. Tondu hatuka mwaka wa 2023 Kidiki ni anacerete counties 41 hari county 47. Oh yes. Nona ni akihungurite matura. Yes. Mena na kumicha nake ni athite county 36. Ni wakiona riu Kidiki aguthie nja wa bururi yaceraga guku. Yes. Guku. Na no ngirora ha aria riu home visits kuga gucoka na mucie aria materega gucoka na mucie kana maida manini maticokete ni Kidiki because he is busy. Yes. Mena na kumicha aria no matuire gicagire. Matogete ni Salimvuria na Mithika wari nturi ni maturaga hau kuria mundu umite. Yes, ni macokaga na mucie muno. No Machogu ndari auma guku nja wa bururi. Caramu ariku. Conversation. Ndiroria tiriri. Na ninde turakirora CBC ri. Yes. Hatire bururi tungi compare notes cia syllabus. I can now moka ku benchmark kana tuthie ku benchmark. I don't know Machogu ri.
Wano akiagwe hakuna shule za Kenya ziko nje ya nchi. Wale wa schools haya. We are supposed to be going to other schools in other countries. Na mbangaleze no ego kwendo moke tekinya ku benchmark wo ku horo we corruption ire. Na magitokenia muno. Ati tu makinyetie zira basi ha. Gweshia ne mama kire makia. Machogu hajatembea kuote nje ya nchi. Ebugu. Aisha Juma wa mauno ri. Mbili tu. Na khumenja. Mbili tu. Heke. Yes. Ona murukomen. Kebuchuba. Yes. Ayano highest home visit. Ago so karogo muno mufuria. Methika gwĩcia tondũ wa mwaki ũrĩa ũgĩakanaga kũrĩa Meru rĩ nĩ etagwo kaingĩ no rĩu nyamũ ĩno nĩ ĩbatiĩ ĩkinyĩre mũtongoria wa bũrũri o ta ũrĩa mũciari aikaraga mũciĩ akona atĩrĩrĩ he mwana watũra mũciĩ mũno atarĩ athi gũcera handũ agĩtũmwo handũ na arĩa amenye buroti na tondũ mũtongoria wa bũrũri nake nĩ mũcerangi nja amenya nũ arĩkuaga agakonsidaga aya amwe akaumagara nao makarorwo tondũ rĩu rĩ magĩikara gũkũ mũno moka kwĩragwo tũrarĩ Dubai tũrarĩ Singapore tũrarĩ India ndia kwenda arore hau akamenya especially amena haha thiri akaumagaraga nao akawa wewe kulia umeenda sana wakati huu tutakuacha hata wewe mtua umetembea sana wacha tumbebe Alice wacha tuende na bore nake angania kilile muno bore kwa minister wake bore no arepa yes ngana ke ne horerire muno kuri andu akiri no yale coco irana na aturire neto kamumenya there was one called Kazungu Kambi maso gwelete na aturi wega minister arepa no nginya muri kuruhana wega biu na mutongoria wa ciamba cia ruti a wira ona kiakire na influence no akigwa ri wale matagithiangite muno atongoretie ni Machogu ciala mareku right composition no we uthire KCP ikoragwo nja wa Kenya tondu ajagia na Kenya composition Auditio leva analysis ni leva tiero nginya bunge yes rore nginya aria matinda meci na aria matoneka muci yes aria mekirite muno marahurwo aria makirite muno marahurwo ndogo turakio mutongoria wa bũrũri nake rĩu akiumagara rĩ akagwa rita rĩ nĩ gũkuang'ania na ng'ania nĩ mwaikara gũkũ mũno gĩikaro kĩmwe kĩnda o ta rĩu gũkũ mũndũ aya matũkuĩire mũno nĩ kuria mangĩtuoera ngĩeri rĩ mambambatie icera yes yona mũndũ bathiboti yake hũragwo mĩhũri eni aya mambo ndio hiyo ĩtha 13